Hare Krishna everyone. We are learning Narada Bhakti Sutra. We have learned 48 verses. Today we will learn from 49th Sutra onwards. Repeat after me. Yaha Yaha Vedan Vedan Api Api Sanyasyati Sanyasyati Kevalam Kevalam Avichinna Avichinna Anuragam Anuragam Labhate. Labhate. Translation देख लेंगे. That person who renounces even the Vedas obtains exclusive and uninterrupted attraction for God. Yaha Vedan api sanyasyati. Yaha Vedan Sanyasyati Kevalam avichinna anuragam labhate. Kevalam Anuragam labhate. पूरा श्लोक. यह वेदान अपि संयस्यति केवलम अविच्छिन्न अनुरागम लभते. Yaha Vedan Sanyasyati Kevalam Anuragam Labhate. So actually we have to continuously chant, but I will divide for the purpose of learning process into two and then we will join. Yah Vedanapि sanyasyati. Yaha Vedan api Vedanapि sanyasyati. Yah Vedanapि sanyasyati. Yaha Vedan api Vedanapि sanyasyati. Kevalam avichinna anuragam labhate. Kevalam Kevalam Anuragam avichinna Labhate. labhate. Kevalam avichinna anuragam labhate. Kevalam Kevalam avichinna Anuragam Labhate. labhate. पूरा श्लोक बोलता हूँ, ध्यान से सुन के दोहराना. यह वेदानपि संन्यस्यति केवलम अविच्छिन्न अनुरागम लभते. यः Vedan api संन्यस्यति sanyasyati केवलम् kevalam अविच्छिन्न avichinna अनुरागं anuragam labhate. यह वेदानपि संन्यस्यति केवलम अविच्छिन्न अनुरागम लभते. यः Vedan वेदानपि api संन्यस्यति sanyasyati केवलम् kevalam अविच्छिन्न avichinna anuragam अनुरागं labhate. Verse number 50. Saha tarati सः Saha tarati, तरति saha tarati, saha lokan सः saha लोकान् lokan तारयति. tarayati. Translation ऐसा है, such a person indeed is delivered and he also delivers the rest of the world. Sahatarati Saha तरति tarati, saha tarati, saha lokan tarayati. सः लोकान् tarayati. Sahatarati saha lokan tarayati. सः Saha तरति tarati, saha tarati, saha lokan tarayati. तारयति. श्लोक में बहुत जगह में दो बार बताए. इनफैक्ट उपनिषद भी आप पढ़ेंगे तो सम प्लेसेस सेम थिंग इज रिपीटेड once, twice, etc. It means to signify or importance of that letter. The acharyas repeat those things again and again. Sometimes दो बार, sometimes तीन बार ऐसा आता है in our scriptures. So here Sahatarati has been repeated twice. Let us learn in the tune.
सह तरति सह लोकान् तारयति सह तरति तरति लोकान् तारयति सह तरति सह लोकान् तारयति तरति सह लोकान् तारयति वर्स 51 अनिर्वचनीयम् प्रेम प्रेम स्वरूपम् Translation: the true nature of pure love of God is beyond description. Anirvachaniyam prema swarupam. Anirvachaniyam prema Just learn in the tune. Anirvachaniyam prema swarupam. Anirvachaniyam prema swarupam. Anirvachaniyam prema swarupam. Next one. 52. Muka Aswadanavat. Translation: it is like a mute's effort to describe what he tastes. Muka Aswadanavat. In the tune. Muka Aswadanavat. Muka Aswadanavat. Verse number 53. Prakashate Kva api. Kva is in black color. Patre. Translation: nonetheless, from time to time, pure love of God is revealed to those who are qualified. Prakashate kva api patre. अभी ट्यून में बोलेंगे. प्रकाशते क्व अपि पात्रे. प्रकाशते प्रकाशते क्व अपि पात्रे. सूत्र नंबर 54. गुणरहितम कामनारहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभवरूपम. ट्रांसलेशन देखेंगे. Pure love of God manifests as the most subtle consciousness, devoid of material qualities and material desires, increasing at every moment and never interrupted. Gunarahitam kamanarahitam. Pratikshana vardhamanam avichinnam. Sukshmataram anubhava roopam.
सूक्ष्मतरम सूक्ष्मतरम अनुभवरूपम। पूरा श्लोक बोलेंगे। गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानम् अविच्छिन्नं सूक्ष्मतरम् अनुभवरूपम्। गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानं सूक्ष्मतरम सूक्ष्मतरम् अनुभवरूपम। Let us learn in the tune, dividing the shloka into 3 parts and then combine. Somebody is continuously talking, उसको mute कर। गुणरहितं कामनारहितं गुणरहितं कामनारहितं गुणरहितं कामनारहितं गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानम् अविच्छिन्नम् प्रतिक्षणवर्धमानम् अविच्छिन्नम् प्रतिक्षणवर्धमानम् अविच्छिन्नम् प्रतिक्षणवर्धमानम् अविच्छिन्नम् सूक्ष्मतरम् अनुभवरूपम् सूक्ष्मतरम् अनुभवरूपम् सूक्ष्मतरम् अनुभवरूपम् सूक्ष्मतरम् अनुभवरूपम्। Entire shloka. गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानम् अविच्छिन्नं सूक्ष्मतरम् अनुभवरूपम् गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानम् सूक्ष्मतरम् अनुभवरूपम्। One more time. गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानम् अविच्छिन्नं सूक्ष्मतरम् अनुभवरूपम् गुणरहितं कामनारहितं Just pause the thing. Hare Krishna. Sutra number 55. Tat prapya tat प्राप्य tat eva तत् एव अवलोकयति अवलोकयति tat eva तत् एव शृणोति शृणोति tat eva तत् एव भाषयति भाषयति tat eva तत् एव चिन्तयति चिन्तयति चिन्तयति। Translation. Having obtained pure love of God,
one looks only at the Lord, hears only about the Lord, speaks only about the Lord, and thinks only of the Lord. अभी हम we will join the words and learn it in the prose mode. Tat prapya tat eva तत्प्राप्य तदेव avalokayati अवलोकयति tat eva shrunoti तदेव शृणोति tat eva bhashayati तदेव भाषयति यति tat eva chintayati. तदेव चिन्तयति यति. We'll add a little bit for a few more words. Tat prapya tat eva avalokayati tat eva shrunoti. तत्प्राप्य तदेव लोकयति एव शृणोति tat eva bhashayati tat eva chintayati. तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति. अभी पूरा श्लोक तत् प्राप्य तत् एव अवलोकयति तत् एव शृणोति तत् एव भाषयति तत् एव चिन्तयति. तत्प्राप्य अवलोकयति एव शृणोति एव भाषयति एव चिन्तयति चिन्तयति. Now we will say in the tune, pause wherever I am pausing. Tat prapya tat eva avalokayati. तत्प्राप्य एव अवलोकयति यति tat prapya tat eva avalokayati. एव अवलोकयति tat eva shrunoti एव शृणोति tat eva shrunoti एव शृणोति tat eva bhashayati एव भाषयति tat eva bhashayati एव भाषयति tat eva chintayati एव चिन्तयति tat eva chintayati. तदेव चिन्तयति. अभी पूरा श्लोक बोलेंगे. Listen properly and repeat. tat prapya tat eva avalokayati tat eva shrunoti tat eva bhashayati tat eva chintayati. तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति एव शृणोति तदेव भाषयति एव चिन्तयति. One more time. Tat prapya tat eva avalokayati tat eva shrunoti tat eva bhashayati tat eva chintayati. तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति शृणोति एव भाषयति एव चिन्तयति. Sutra 56. Gauni Tridha Guna Vedat वेदात् Artha Adi Vedatva. वेदात्वा. Translation देखेंगे. Secondary devotional service is of three kinds, according to which the three material modes predominates, or according to which of the three categories of devotees
that is, the distressed, the seeker of knowledge, or the desire of material benefit, practices it. Now we learn the shloka in prose mode. Gauni tridha guna bhedat गौणी गुणभेदात् artha adi bhedatva. पूरा श्लोक. गौणी त्रिधा गुण भेदात आर्त आदि भेदात्वा. गौणी Now we will learn the shloka in the tune, dividing the shloka in two parts first. Gauni trida guna bhedat. गौणी त्रिदगुण भेदात् गौणी त्रिदा गुण भेदात गौणी त्रिदगुण भेदात् आर्त आदि भेदात्वा. आदि आर्त आदि भेदात्वा. आदि भेदात्वा. तेर श्लोका. गौणी त्रिदा गुण भेदात आर्त आदि भेदात्वा. गौणी त्रिधा गुणभेदात् आदिभेदात्वा. गौणी त्रिदा गुण भेदात आर्त आदि भेदात्वा. गौणी त्रिदा गुणभेदात् आदिभेदात्वा. Number 57. उत्तरस्मात् उत्तरस्मात् पूर्व पूर्वा श्रेयया भवति. Translation: each earlier stage should be considered better than the one following it. उत्तरस्मात् उत्तरस्मात् पूर्व पूर्वा श्रेयया भवति. उत्तरस्मात् word coming twice. Purva and second word is purva. It is not purva. Okay. Purva purva Shreyaya bhavati. So this is the pronunciation. One more time. Uttarasmat uttarasmat purva purva Shreyaya bhavati. उत्तरस्मात् उत्तरस्मात् भवति. In the tune I will say, all of you repeat. उत्तरस्मात् उत्तरस्मात् पूर्व पूर्वा श्रेयया भवति. उत्तरस्मात् पूर्व पूर्वा उत्तरस्मात् उत्तरस्मात् पूर्व पूर्वा श्रेयया भवति. उत्तरस्मात् पूर्व पूर्वा श्रेयाय भवति. आज सीखा हुआ श्लोक एक बार मेरे से पारायण होगा अप टू 57th verse. I think we started from 49. 9 Prabhuji. 49 to 57 I will be chanting. Listen with attention. Sutra number 49. Yaha vedanapi sanyasyati kevalam avichinna anuragam labhate. Sutra 50.
सह तरति सह लोकान् तारयति। सूत्र 51 अनिर्वचनीयं प्रेम स्वरूपम्। सूत्र 52 मूक आस्वादनवत्। सूत्र 53 प्रकाशते क्व अपि पात्रे। सूत्र 54 गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानम् अविच्छिन्नं सूक्ष्मतरम् अनुभवरूपम्। वर्स 55 तत्प्राप्य तत्एव अवलोकयति तत्एव शृणोति तत्एव भाषयति तत्एव चिन्तयति। सूत्र 56 गौणी त्रिधा गुणभेदात् आर्त आदिभेदात् वा। सूत्र 57 उत्तरस्मात् पूर्वपूर्वाश्रेयया भवति श्रेयाय भवति। Repeat after me, all of you. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.